Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Seljolehi Choacue atkos guitzin, Nikela Kulbal Sahun Chikreheb Likak Angel, Solok Salisantilhu. La isara lux ut yoqin chakoch beningil chirulehun kamukain. Lishholumil qatzolbal chirulikutanain nashche, Tok bank u sachenak. Yokochi atinak chirish lish nimal shrahom liqaqwa Dios. Lima ka arusojik. Habanan li inka ahquiqa kulub. Shbanak liqamak inkanak eukque chishkulu bankili rahoma in. Uthoqoyanam tohnaqat iqtana ahqui liqaqwa Dios. Kwan liqahunal resh kulbal manak resh iqtanan kilish rahom liqaqwa Dios. Liqaqwa Dios nakoshra mokosash kabata liqatikilal mokosash kabata liqusilal hupuyenam. Liqaqwa Dios kahqui rahok linashnaush banankil. Hokanak nakoshra chaqchalen usta inqaqulub usta inqarah naqah. Liqarrahom la o chirish liqaqwa Dios. Haan hun lish sumenkil lish nimal rahoma an linashchechi iqe liqaqwa Dios ben kwa. Utnashk'eqe naqtoj maji ajqui naqapatz la orre liqaqwa. Jonashyeli hu primera de Juan 4:7 utli versículo 19 chihokain. Eshin rahom chiqarraqib chiqibilqib shbanaq li rahok rikin li Dios chalenak. Ut chishjonili narahok haan yo la gennak rikin li Dios. Utnashnau ru li Dios. La o no korrahok shbanaq haan koshra shbenkwa. Qaqretal chanrunak lishrahom liqaqwa Dios. Maqahunak lishbisal. Maqahunak linabanunk tarenak. Tinrash banak. Haan ikinishra mukuchanta. Haan nakoshra chaqhunilik. Utkwila o nakatikipshra baliqaqwa Dios. Haan yalshsuminkil lishnimal rahomaan. Salihu Mateo capítulo 18 versículo 23-35 nakatawhun lihalhokil ruatin likishkots liqaqwa Jesús rikineb lishtzolom. Salihalhokil ruatin ain nakatawhun limosej likwahun shnimal rushkas rikin lak echalre. Abanan likwin qain kikuyek lishkas kikuyek lishmak. Inka nakwax nahtobresingil roq lishcholobankil lihalhokil ruatinain. Sashtaqik nashtienak hun lipuyenam naklishnimal ishkas hual nabal tzaqal. Lima hunkwaraq truq shtoqbal ru shtoqbal chiru chishjoni lishjuam. Shbanaq tentoraq shbanaq ajelraq choqre likwin qain kui 100,000 chiab angelak resh toqbal chishjoni likasain. Qaqretal anni nakwashtu am chihwal naqkwejik chihokaan. Hokanaqlaq echal re laq angelain kishkuilish mag. Moko kishpats la chikre naqtishtoq manaqtish aqsilish tumin likwank rikin. Abanan naqki elk likwin qain rikin laq echal re akshkuyek chikanan lishkas. Kishtawhun li rechaq angel likwank akkuishkas rikin abanan babay lishkas. Utain moko kiruta shkuybal lishmag li rechaq angelil tokhretal naqkishkam satsalam shbanaq josh patsbalre naqtento tishtoq naqkinawe kain shban laq echal re li akshkuyuk raj lishmak li khunchikain inka kikulak chiru kishkhalish ka ush chirish lishkuybal lishkas likwin qain sakhunchik atin naru naqaye naqlikwin qain kishtzq lishrahom laq echal re utlishkuybal lishmak aqwi chiru laq echal re Ustali rusilal utrishrahom liqaqwa Dios ma hunkwane ker osok. Nukoru chisqtanan kilishrahom liqaqwa. Utnaqakana qib qahunes kama yoko chishyebal. Inkajik nukoru chishkulbal li rusilal linashyechi iqe liqaqwa Dios rahlal kutan. Hokanaq chiruli kutana inat koskwitsin. Nakwakhraj naqtoko oshlaq chirish liqabanu hom chirish chanru naqnuko kwang chiruli liqaqwa Dios. Kuihaan akshkuy liqamak. Qaqoshlaqrish Hoqihal liqamak linashkuy liqaqwa Dios. Chanrunak nashkuy liqamak sashkaba liqaqwa Jesús. Rikin chishjuni liqaushain. Nakwax raqba liqatsolbal chiru likutanain. Nakoy beninaq. Aqadikib shkoshlanquil. Chanrunak lao. Toruq rax suminkil lishrahom liqaqwa Dios. Utinkaraq chiktaqatz iqtana.
Bantiyo siya gwen aksinagos beni chiruli hun kamukain. Ninkela okbal ren ak tinagos beni sa hun chikreheb li kakangel.